акнун дӯстони азиз, лаҳзае фаро расидааст ки паҳлавони муваффақи мо чеҳраи саршиноси кишвар Бехрузи Khojazoda бо ҳамроҳи рақибаш Эстрада Магдиел, паҳлавони ки намояндагӣ мекунад Кубаро ҳарду даст ба даст мегарданд. Магдиел Эстрада, паҳлавони 28-солаи Куба, рақиби паҳлавони мо ҳоло Беҳруз дасту гиребонро хеле мустаҳкам мегирад ва мехоҳад ҳарифаш Эстрадаро аз гилеми марказӣ берун барорад. ва ҳамин тавр мешавад. Эстрада Магдиел ва дубора довари марказ иҷозат барои гӯштин гирифтан ба ҳарду медиҳад. Khojazoda Беҳруз бо ҳарифаш Эстрада Магдиел. навбати дигар дастро озодона мекунад ва хеле имкони хуб дорад барои партов кардан Khojazoda Беҳруз, вале ҳарифаш низ имкон намедиҳад барои ӯ, зеро дар чунин ҳаракатҳо Khojazoda Беҳрузро мебояд хеле эҳтиёткорона гӯштин бигирад. ва навбати дигар мехоҳад партов кунад Эстрада Магдиел ки худ дар радаманди ҷаҳон дараҷаи 14 меистад. ва Беҳруз Khojazoda бошад паҳлавони 28-солаи аммо ҳоло гиребонро хеле мустаҳкам мегирад ва довари марказ сабқатро боз медорад ва шидои нахустро ба Эстрада нишон медиҳад. довари марказ навбати дигар ин шидо Эстрадаро ба хашм меорад ва мехоҳад партов кунад. як ҳолати хело ҳам хуб буд ки партофт аз ҷониби паҳлавони мо Khojazoda Беҳруз буд, вале ин ҳеҷ имтиёзе баҳогузорӣ карда намешавад. каме хастаам ба назар мерасад Эстрада Магдиел ва Khojazoda бошад оромона гиребони ҳарифро мустаҳкам мегирад. навбати дигар сари китф менишинад Эстрада. баъд аз тартиби якта кардан дубора сабқатро идома медиҳанд. навбати дигар ҳарду як зайл дасту гиребон мегиранд. ҳоло имкони хуб дорад барои партов кардан. ана ҳамин гуна дасту гиребонро мустаҳкам мегирад Khojazoda Беҳруз ва аз пеши пои ҳариф ана ҳамин усуле ки дар аксар мусобиқотҳои эҷро мекунад. инро аз пеши пои ҳариф зарба мезанад. дақиқаи охири вақти асосӣ бо як шидо муҷозот гардидааст ҳарифаш Эстрада Магдиел. аввале Khojazodaро мебояд бо ҳама қувваву нерӯи иловагие ки дорад гӯштин бигирад. баъд аз ин як партофти дигар эҷрои усул аз ҷониби Эстрада буд, вале зери усули худ Khojazoda тавонист бо ана ҳамин ҳаракати саривақтии худ ин ҳам
ҳамин тавр дӯстони азиз имтиёзи вазаре дода мешавад ба паҳлавони мо ва 20 сонияи дигар боқӣ мондааст то ба анҷом. Хоҷазодаро мебояд хеле эҳтиёткорона гӯштӣ мегирад, зеро 10 сонияи дигар то ба анҷом боқӣ мондааст. 2-1 ҳамин тавр дӯстони азиз пирӯзии аввали Хоҷазода Беҳруз ба кулли мардуми муборак бошад. тавонист бо ҳамон як эҷраи усуле ки аз ҷониби рақибаш буд ҳаракати зебо нишон медиҳад ва пирӯз ояд. ана ҳамон навори такрорие ки Эстрада Магдиел хост аз дохили пои Хоҷазода Беҳруз зарба занад, вале дар зери усули худ ба чанголи ҳариф гардид. акнун дӯстони азиз лаҳзае ки деру боз интизораш будем. Бехрузи Khojazoda паҳлавони мо бо ҳарифаш Esposito ҷовани паҳлавони 25 солае ки намояндагӣ мекунад Италияро ҳарду сабқатро шурӯъ намуданд. Khojazoda Беҳруз дар марҳилаи аввал Эстрада Магдиелро шикаст дод, паҳлавони Кубаро, ва ҳоло бо ҳарифи итолиёвияш Esposito сабқатро шурӯъ намуд. мехоҳад дар замин усулҳои партериро кор кунад Khojazoda Беҳруз, ва ҳарифаш Esposito ҷовани дар марҳилаи аввал паҳлавони Корея Лиро шикаст дод, ва ҳоло сабқати нома меёбад. Khojazoda Беҳруз хеле оромона гӯштид мегирад. ва навбати дигар аз пушти пои ҳариф зарба мезанад Khojazoda, ва Esposito бошад. Муҳаммадмурод Абдурахмонов сармураббии тими ҷудои кишвар намояндагӣ мекунад паҳлавони моро. Khojazoda Беҳруз навбати дигар як эҷрои усул хост кунад, вале дасташро раҳо кард ҳарифаш Esposito ҷовани. ва хеле паҳлавони мо дилпурона гӯштин мегирад. аммо интизор ҳастем партофтҳои зеборо аз Khojazoda Беҳруз. навбати дигар дастро хеле мустаҳкам мегирад. вале ҳарифаш низ хеле хаста ба назар мерасад. дар 2 дақиқаи вақти асосӣ хело ҳам хаста ба назар мерасад. Esposito ҷовани ва Khojazoda Беҳруз бошад. акнун фурсат ҷустуҷӯ мекунад барои партов кардан. ва шидои нахустро барои паҳлавони мо нишон медиҳад. довари марказ дар асл ҳаракатҳояш хуб аст. ҳарду паҳлавонон хеле эҳтиёткорона гӯштин мегиранд. навбати дигар гиребонро хеле мустаҳкам мегирад ва имкон дорад барои партов кардан. озодона дасти ҳарифро аз гиребонаш дур месозад. дубора дар замин мехоҳад кор кунад Khojazoda Беҳруз, ва довари марказ сабқатро боз медорад. добора Муҳаммадмурод Абдурахмонов маслиҳату тавсия медиҳад барои Khojazoda Беҳруз. навбати дигар бо пой мехоҳад ҳаво бидиҳад. Espositoро танҳо бо як шидо муҷозот гардидааст Khojazoda.
навбати дигар усуле ки Хоҷазода Беҳруз истифода мебарад. акнун Esposito мебинем اجرای اصول میکند. از پیش پای حریف میخواد ضربه بزند. دقیقه آخری وقت اساسی اوا پهلوانی ما با رقیبی جنگلمویش از ایتالیا اسپاسیتو ادامه نبرد میکند. سبقت را ادامه میدهد. همینطور دوستان عزیز شیدای نخست را برای کمفعالیش نشان میدهد. خیلی هم خسته و نظر میرسد اسپاسیتو و خوجازاده بهروز را میباید با قوه و نیروی ایلوگی که دارد با همون زحمت و تلاش‌های پیوسته که در تالار ورزشی کشیده است نتیجه آن را نشان میدهد. در همین سبقتی که با پهلوانی ایتالیایی دومای نبرد میکند و دوستان عزیز یک پرتافتی خیلی هم جالب میکند و امتیازی وزری را به دست میارد. در 10 ثانیه اخیر امتیازی وزری را به دست میارد دوستان عزیز. و دوباره میخواهد در زمین اصول لد دادن دست را استفاده برد و همینطور وقت با پایان میرسد دوستان عزیز. پیروزی نوبتی خوجازاده بهروز با کلی مردم شرفمند تاجیک مبارک باشد و اما نیز چنین پرتافت‌های زیبا را در مرحله‌های بعدی نیز است. انا همین چهره موفق تاجیک انتظار هستیم و اسپاسیتو باشد باخت میکند و پهلوانی ما پیروز میآید. خیلی هم یک سبقت جالب بود دیدنی که از ثانیه‌های اول ما در سیمای خوجازاده بهروز انا همین پیروزی رو میدیدیم و با همین پرتافت‌های زیبای خود توانست پیروز بیاید. پهلوانی ژاپنی پهلوانی 31 ساله ژاپنی که حریف خوجازاده بهروز است. حالا میبینیم خوجازاده بهروز با یک همان تیاری جدی که میبینیم گوشتین میگیرد با یک تیاری خوب گوشتین میگیرد زیرا باید خیلی احتیاط کنانه گوشتین میگیرد در مقابل چنین پهلوانان ژاپنی. البته پهلوانان ما نیست باید خوب گوشتین بگیرد و خوب گوشتین هم میگیرد خوجازاده و خیلی امکانی خوب داشت برای در زمین نگاه داشتن. دوباره این حالت رو ما میبینیم به مثل خیلی خوب خود رو دفاع میکند خوجازاده. خیلی هم حریفی که برای خوجازاده کمی خطرناک هستن همین هاشیموتو و ما باوری کامل داریم که این حریفش رو نیست به مثل اسپاسیتو شکست میدهد و با مرحله دیگر رو خط میگیرد. حالا وقت زیاد است. خوجازاده را میباید آزادانه گوشتین بگیرد. اما محمد مراد عبدالرحمانوف از کنج میدان خوجازاده بهروز را نظارت میکند سبقتش رو. نوبت دیگر خیلی مستحکم میگیرد دستی هاشیموتو را. با یک شیدا مجازات گردیده است. پهلوانی ما گشته برگشته گریبان هاشیموتو رو میگیرد. خوجازاده بهروز دوباره میخواهد با پای هوا بدهد و همینطور یک حالتی خیلی خوب ولی او باید خیلی احتیاط کنانه گوشتین بگیرد زیرا در حالتی آسیکامی نباید افتاد. He's all work, isn't he, Hashimoto? And I do like this Hashimoto more than the first one that we saw. He's calmed down a little bit. He's a bit more workmanlike and just tries to stay calm. More mature Hashimoto fighting and I think that will work to his advantage. تماشا میکنند و کمی
انتظار میشویم بازگشت خوجازاده رو با میدان و سبقت رو ادامه میدهند. هاشیموتو در مرحله اول داوکالی حسن رو شکست داد. در مرحله دوم شاوداتواشویلی لاشه رو شکست داد و در مرحله سوم با پهلوانی ما بهروز خوجازاده ادامه نبرد. خوجازاده بهروز باشه در مرحله اول استرادا مگدیل رو شکست داد و در مرحله دوم اسپاسیتو رو شکست داد و حالا دوباره برمیگردد با یک چهره کشاد دوباره برمیگردد. پهلوانی ما ادامه نبرد میکند. اکنون دوستان عزیز در یک جویگی تماشا میکنیم حرکت های جالبی هر دو پهلوانان را. خیلی خوب گوشتین میگیرد اکنون خوجازاده بهروز و نوبت دیگر میخواد از داخل پای حریف ضربه زند و حریفش نیز دیگر دست را رها کرده نمیتواند. از خیلی یک پارتوفته بود که برای خوجازاده خطرناک و برطرف میگردد. خود را خیلی خوب دفاع میکند. در دفاع خیلی خوب است و میباید اجرای اصول کند. پارتوف کند. سرول ترتیب یک تگ میکند خوجازاده بهروز و بعدن ادامه نبرد میکند. دوباره خیلی خوب کمر حریف رو میگیرد. حالا یک دقیقه دیگر خوب انجام باقی مانده است. دوباره گریبان رو خیلی مستحکم میگیرد خوجازاده بهروز و هاشیموتو باشد نیست. دست و گریبانی پهلوانی رو خیلی مستحکم میگیرد. نوبت دیگر همه خواهد سر کتف نشیند خوجازاده اوله امکان نمیدید برای او. سایچی هاشیموتو پهلوانی با تجربه جهانی. نوبت دیگر خیلی در مقابلی شش ثانیه دیگر تا با انجام و شیدای دوم رو نیز نشان میدهند برای پهلوانی ما خوجازاده بهروز. همینطور وقت و پایان میرسد کار به وقت طلایی میرسد و گلدن اسکو و ما همه بینیم دوستانی عزیز در وقت طلایی بهروز خوجازاده کدام پرتافت طلایی را کدام حرکت های زیبا را برای ما نشان میدهد. در مقابل با یک خیلی با یک سرعت بلند گوشتین میگیرد خوجازاده. اکنون میبینیم با همان قوا و نیروی خود گوشتین میگیرد ولی یک پرتافته که امتیاز وزاری رو میستاند از او. اولی نوابسته از اونی که باخت میکند خوجازاده بهروز. دوستان عزیز خیلی خوب گوشتین گرفت. خیلی با یک تیاری خوب گوشتین گرفت. با دو حریفش غالب برآمد و در دور سوم از دست پهلوانی ژاپنی هاشیموتو سایچی شکست خورد. ولی با وجود باخت کردنش خیلی خوب گوشتین گرفت دوستان عزیز و امید است در مسابقات های مین بعده پرچم تاجیکستان را بلند میبردارد خوجازاده بهروز. همان لحظه که وزری را از دست داد در وقت طلایی 4 دقیقه خیلی خوب آزمایی کرد ولی این ورزش است دیل شکسته نباید شد و ما از این پهلوانی جوان حالا